Na vojnoj paradi car Nikolaj II. Primetio je Vrangela, a kad mu je rečeno da su njegovi preci verno služili ruske careve, imperator odlučuje da baron trajno ostane u elitnom gardijskom konjičkom puku. 1909. završava Nikolajevsku imperijalnu generalštabnu akademiju kao 7. u klasi. On je junak 1914. godine dobio najviše odlikovanje jer je svoju jedinicu, malobrojnu, poveo u hrabri juriš. U selu Kaušen, na granici sa istočnom Pruskom, ruski odredi trpeli su velike gubitke koje im je nanosila nemačka artiljerija. Vrangel je molio svog komadanta da mu odobri juriš. Nakon oklevanja pretpostavljenog, dobio je dozvolu i sa svojim konjanicima strelovito pojurio ka nemačkoj bateriji. Iznenadili su neprijatelja. Ipak, na domak nemačkih topova gotovo svi ruski oficiri su pali, ranjeni ili mrtvi. Vrangelov konj bio je raskomadan. On sam, nekim čudom, nepovređen. Zgrabio je pušku i sa preostalim vojnicima utrčao među posadu nemačkih topova koje su Rusi za par trenutaka zaplenili. Nije bilo zarobljenika. Za pokazanu hrabrost, prvi među ruskim oficirima u Prvom svetskom ratu dobio je orden Svetog Đorđa 4. stepena, najviše rusko vojno odlikovanje. Njegova slika našla se na naslovnici ilustrovanog časopisa Vojni letopis. U decembru 1914. dobio je čin pukovnika, a tokom sledeće 2 godine komanduje pukovima i brigadama u kojima su služili kozaci. Tako je bilo njegova sudbina da on stalno bio uz kozake. I kad se prvi put priključio vojsci, kada je u rusko-japanskom ratu krenuo da se bori, on je bio u jednoj kozačkoj formaciji. Kasnije za vreme rata na ratištima Prvog svjetskog rata je bio opet u kozačkim jedinicama. Završio je Prvi svjetski rat kao general-major na čelu svodnog korpusa kavalerijskog. I na taj način on je bio povezan sa kavalerijom, bio je povezan sa kozaštvom, ali sa tim tradicijama. U januaru 1917. sa 39 godina za ratne uspehe unapređen je u čin general-majora. Nekoliko meseci kasnije za odbranu ruskih linija na reci Zbruč odlikovan je krstom Svetog Đorđa 4. stepena. Tada počinju ekstremno turbulentni događaji u carskoj Rusiji, a nakon boljševičkog prevrata i sam Vrangel se ponovo našao u opasnosti. Revolucionari su ga uhapsili na Krimu u njegovoj dači krajem 1917. Zahvaljujući odanosti supruge, baron uspeva da im umakne. Stiže u Kijev, ali se tu ne zadržava dugo. U leto 1918. pridružio se dobrovoljačkoj armiji u Jekaterinodaru. Poverena mu je komanda nad Prvom konjičkom divizijom i postigao je velike uspehe na Severnom Kavkazu krajem 1918. Njegova divizija prerasta u korpus, a uskoro u januaru 1919. biva nazvana Kavkaska dobrovoljačka armija. Zbog discipline koju je zaveo među vojnicima, počeo je da biva omiljen i u narodu. Ipak, posle otvorenog sukoba sa generalom Denjikinom, koji je izbio zbog neslaganja u vezi sa novim operacijama, oduzeta mu je komanda i on se našao u nekoj vrsti izgnanstva u Carigradu u februaru 1920. U to vreme general Kolčak biva ubijen, a situacija u kojoj se nalaze Beli sve je teža. Nedugo zatim Denjikin se povlači sa mesta glavnokomandujućeg. Vojni komitet u Sevastopolju poziva generala Vrangela da prihvati komandu nad snagama Bele armije na Krimu. Bilo je to krajem marta 1920. godine. Njemu su rekli njegovi saborci: sada primiti u Rasulu Belu armiju carsku, Belu dobrovoljačku, može samo budala ili neznalica. Kada je primio tešku dužnost, rekao je: delio sam sa svojom armijom slavu pobeda i ne mogu odbiti da ispijem sa njom
gorku čašu poniženja. Ubrzo, u junu i septembru iste godine pokreće pohode ka Dnjepru i Kubanu. Napravio je vladu koja je pokušala da sprovede reforme, pa čak i one agrarne, i priznao novostvorene antiboljševičke republike. On je zaveo red u vojsci. On je zaveo red u snabdevanju. Sa Krima su pšenicu u Vrangilovo doba izvozili u Evropu. Čujte, ruski ljudi, za šta se mi borimo. Za pogaženu veru i svetinje. Za oslobađanje ruskog naroda od ropstva komunista, skitnica i robijaša koji su do kraja razorili našu svetu Rusiju. Za prekid bratoubilačkog rata. Da seljaci, dobivši u vlasništvo svoju zemlju hraniteljku, imaju miran život. Da ruski narod sam izabere sebi gospodara. Znači, on se obraća seljacima nevjerojatno mudro. I seljaku je samo to važno. Da ima svoju zemlju i da može mirno da živi. Zato seljaka i ne vole komunisti. Jer on je jedini čovjek slobodan u komunizmu. Jer on može da kaže, ja za svoju porodicu imam što mi treba, koji si ti uopšte meni? Međutim, engleska vlada koja mu je u početku pomagala, to više ne čini. Ali Francuzi i dalje službeno priznaju njegovu vlast. Boljševici, koji su potpisali primirje sa Poljskom, napadaju ga svim snagama. Kada su uspeli da zauzmu zemlju uz Perekop između Ukrajine i Krima, situacija je postala bezizgledna. 3. novembra 1920. general Vrangel obratio se oficirima i vojnicima na posljednjoj smotri u Rusiji. Po mojoj naredbi već su počele pripreme za evakuaciju. Za izvršenje duga pred armijom i stanovništvom učinjeno je sve u granicama ljudskih moći. Dalji naši putevi su puni neizvesnosti. Druge zemlje osim Krima mi nemamo. Organizovana je takozvana krimska evakuacija. Na više od 120 brodova ukrcava se 100.000 vojnika i 50.000 civila, koji posle dosta muka stižu do Carigrada. Upravo u tom gradu Petar Nikolajević počeće misiju koja će ga dovesti na prostore naše zemlje, u kojoj se već nalazilo mnoštvo ruskih izbeglica koje su stigle iz Odese i Novorosijska. Politički pritisci i ogroman problem izdržavanja ljudi u Carigradu i logorima u okolini Galipolja, na Lemnosu i Čatalđi, ponovo ga dovode u tešku situaciju. Veliki broj vojnika umirao je od zaraznih bolesti, a bili su i u nezavidnom materijalnom položaju. Ovo je spomenik koji su Vrangelovi vojnici na Galipolju podigli svojim mrtvim drugovima. Britanci su u martu 1921. potpisali trgovinski sporazum sa Sovjetskim savezom, a gotovo istovremeno francuska vlada postavlja Vrangelu ultimatum od 3 mogućnosti. Da se armija sa njim na čelu vrati u SSSR, da odu u Brazil ili Peru, ili da žive od sopstvenih sredstava. Prva 2 predloga on odbija, ali francuske vlasti tada dozvoljavaju široku agitaciju po ruskim logorima u okolini Carigrada za povratak u Sovjetski savez ili odlazak u Južnu Ameriku. Tragedija se nastavlja. 3500 ljudi vraća se u SSSR, a 3000 odlazi u Brazil. Nekoliko stotina ruskih vojnika prijavljuje se u legiju stranaca. I u ovim okolnostima pokazalo se da Rusija, koja je pre toga učestvovala u bojnim operacijama, imala je puno saveznika čitavom sveta, takvih saveznika nema. U evakuaciji u Carigradu se dešava prvi atentat na Vrangela. Brod, gdje on je živio sa porodicom, ovdje jedan sovjetski parobrod je pokušao da atakuje njega i direktno je udario. Jahta je bila potpuno ništa, ali sva sreća gospodin Vrangel u to vreme nije bio na toj jahti i preživao je to. Ideje o seljenju u koloniji koje su ponudili
Francuzi i Englezi, ali u dispersnom seljenju. Ne znači da se preseli cela vojska na jedno ostrvo ili u jedan grad, nego dispersno da se preseli po kolonijom, jeste bila faktički ideja o uništavanju toj vojske, NATO Wrangel nije mogao da ide. Ne pokušao da razgovara sa najrazličitim zemljama, čak postoji glasine da je razgovarao i sa Japanom i sa upravom atonskih manastira, ali kao takav Wrangel je našao razumevanje u dve južnoslovenske zemlje. U Bugarskoj i u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a tada još u zemlji koja je bila pod upravom Karađorđevića, možemo slobodno da kažemo u Srbiji. Sam Aleksandar Karađorđević je studirao u Petrogradu. Kralj Aleksandar je, dakle, po tim svojim uspomenama iz mladosti bio veoma prijemčiv za celu tu priču viteštva, plemenitih ratnika, boraca za izgubljenu stvar, kakav je bio Wrangel. Tokom juna 1921. pa sve do novembra iste godine ešaloni njegovih jedinica stižu u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, u kojoj se već nalaze hiljade ruskih izbeglica koje su stigle iz Odese i Novorosijska. Ruska imigracija ovde je našla veoma povoljne uslove. Bez viza, bez pasoša se doseljavalo relativno puno imigranata. Sirotinja kako je dočekivala u razorenom Paraćinu i mole iz voza da izađu ruske izbeglice i u staničnoj zgradi daju svakome šolju toplog mleka, pola belog hleba i jedno jaje. Sirotinja razorenog Paraćina. Imate priliv velikog broja ruskih emigranata kojima ta ista država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, daje ne samo utočište, nego im daje i jednu privilegiju koju nikada ni jedna nacionalna emigracija nije uživala u bilo kojoj drugoj zemlji. A to je pravo da obrazuju i da nastave da zadrže kontinuitet sopstvenih institucija. Deo armije, oko 20.000 ljudi, prebačen je u Bugarsku, delovi u druge evropske zemlje, a sam general Wrangel ostaje u Carigradu dok gotovo svi njegovi ljudi ne budu smešteni u relativnu sigurnost. U takvim okolnostima Rusi su s jedne strane našli su pozitivnu sredinu ovde u Srbiji, a s druge strane su mogli da donesu nešto korisno. U svakom slučaju oni su imali bolji status nego u bilo koji drugoj državi toga vremena. Wrangel je u Beograd došao 1. marta 1922. godine vozom iz Soluna u 5 popodne s nekoliko sati zakašnjenja. Svi predsjednički listovi, kako oni na ruskom, tako oni na srpskom, preneli su, obavestili su svoje čitaoce o dolasku Wrangelovom u Beograd, također su javili da je železnička stanica bila tesna da primi sve one Ruse, predstavnike različitih emigrantskih, političkih, kulturnih, vojnih organizacija koji su se okupili da pozdrave barona Wrangela, glavnokomandujućeg, smatralo se praktično jedinog borca za slobodu, buduću slobodu Rusije od boljševičkog terora. Wrangel se uputio u rusko poslanstvo koje se u to vreme nalazilo u Kralja Milana preko puta Dvora. Sljedećeg dana započeo je susrete sa najznačajnijim predstavnicima političkog života Srbije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Već 2. marta susreo se sa predsjednikom vlade Kraljevine Nikolom Pašićem. 3. marta primio ga je kralj Aleksandar Karađorđević. 4. marta primio ga je i predsjednik Narodne skupštine Nikola Ribar. Imao je mnogo prijatelja, pa čak i u samom vrhu jugoslovenske kraljevske vlade. Imao je i uticaja, njega su mnogi razumeli, njega su mnogi podržavali. Kralj Aleksandar, koji je sam proveo godine na ratištu, jako je dobro razumeo problem ratnika, auru ratnika i tragiku ratnika. 15. marta u Sabornoj crkvi u Beogradu održan parastos caru Nikolaju, carskoj porodici i svim žrtvama boljševičkog terora u Rusiji. Parastos je prisustvovao kako sam Wrangel, tako i čitav njegov vojni štab.
Odmah po dolasku Vrangela u Srbiju započele su u štampi prve spekulacije oko stvarnih razloga njegovog dolaska. Naime, mnogi evropski listovi, kao i neki naši, govorili su da je Vrangel u stvari u Srbiji zato da bi organizovao novu vojnu akciju protiv boljševičkih vlasti i da mu u tome navodno pomažu i jugoslovenska vlada. Na brojne optužbe sam Vrangel je odgovorio u intervjuu u Politici 13. aprila 1922. godine, gde je izjavio da je svaka politička vojna akcija u datom trenutku nemoguća i s druge strane rekao jednu vrlo zanimljivu stvar, dakle on i pripadnici njegove armije ne bore se ni za monarhiju ni za republiku, već za otadžbinu. Ministar spoljnih poslova Momčilo Ninčić je 21. marta demantovao organizovanje i pripremanje bilo kakvih vojnih akcija na teritoriji Kraljevine. Sam je rekao da bi to značilo da vlada pomaže ubijanju Rusa od strane Rusa, što oni nikad sebi ne bi dozvolili. Vrangel je tu kao izbeglica i njegov boravak nema nikakav politički ili vojni značaj. Jugoslavija jeste bila spasonosna, odnosno tadašnja kraljevina SHS je bila spasonosna kao teritorija za oporavak ruske imigracije, ali realno nije moglo da se očekuje da bi vladajuća elita kraljevine SHS podržala neku vrstu intervencije, vojnog upada koji bi mogao da se očekuje. Za mesto svog boravka Vrangel bira Sremske Karlovce.